بیا اکه عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله. تاخیر ویدیو را تماشا کنید. همون در سکرادش چند میلیونرن بیزنسش در تاجیکستان یا مثلا در روسیه. کجای فیضت الله هستم. تلویزیونی که آیا اکوشکا نگاه کنه. همین سیستم ما 100%. انا برادران عزیز و ارجمند من دیدین که درس ها میتینه میخواد. بله. فهمو. پدکروش میکنیم در دستش میتین. السلام علیکم و رحمت الله. تنسیت و خانواده باشین هر کجایی باشین. این برنامه رکلام نیست. این توصیه است. وقتی که برادرمون اومدن گفتن که ما چی کار و فعالیت میکنین مرا خشم اومد که همین برادر را دستگیری بکنم. با خاطر که برادر را دستگیری بکنین و ما پیشروی کاری ما را بخواین از شما پیش از همه خواهش میکنم یک لایک و هر چیزی که نمیفهمین در زیر کامنت را بنویسین تا آخر ویدیو را تماشا کنین. با خاطر که اگر شما تماشا نکنین تا آخر ویدیو را کو مضمون شه همین برنامه را نمیفهمین. با این خاطر شاید انمو کامنت‌های شما سبب شود این برنامه را با 2 تا 3 تا 4 تا بکنیم برای شما دقیق‌تر و فهم‌تر شود. این برنامه کو در تمام نفرهایی که سودا میکنن یعنی تجارت میکنن مغازه دارن یا میلیونرن آنتی میلیونرن یا که آینده میخوان سر بکنن این برنامه بسیاری بد لازمه. به خاطر که برادر من وقتی که در من گفت من این را قبول کردم با جان دل گفتم که من برای برادرها برای هر اون نفری که سر میکنن ان شاء الله آینده ده یا که سر کردگیان کار فعالیتشون رفته است این برنامه که لازمه به هم خاطر من قبول کردم و پیشنهاد برای شما میکنم. من با عبدالله بابیوف هستم. تنسیتی و خانواده رو نسبت شما تمنا دارم و ان شاء الله برنامه را سر میکنیم. یک معرفی کنید برادر شیرین پختونا. السلام علیکم اکه عبدالله و تماشابینان کانال اکه عبدالله. من خوجای فیضت الله هستم. شهروند جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه اسنواتلی کمپانی تاج گروپ. سلامت باشی برادرم. پیش از همه سوال اولین این است که وقتی که ما شما صحبت کردیم همون برنامه‌ای که همون سیستمی که شما مثال پیشه گرفتگی در کدام نمودی بیزنس ها میشود مقصد ساخته همیرا. سلامت باشین اکه عبدالله. автоматизация بیزنس میکنیم. автоматизация بیزنس خودش چی درباره می چند دقیقه صحبت بکنم. بله. خب автоматизация بیزنس یعنی به ترتیب گذاشتن بیزنس یعنی تجارت که اما تجارت در سکرادش چند قدر بار داره یا اینکه چقدر سودا میکنه یا که مثال چیر میکنه خودش نمیدونه یا که مثلا یکم ریویز میکنه یا که مثال وقتی زکات میسپره هر چیزی که بخواد نمیتونه که همین را حساب کنه چیز کنه مشکلی میکشه. خب این توسط با سیستمی که ما میگذاریم همه را به ترتیب میگذاریم یعنی تجارت همو را به ترتیب میگذاریم. همین بوسته همین بله این برنامه چی نام داره؟ ادین اس. بله یک اس. بله مثلا من میگم که یک دکانی دوزندگی دارم من همه را میخوام که автоматизация بکنم یعنی که حساب کتابش را بگاه من بدونم که چند قد دوختن چند قد سودا شد چند قد بار موندگی همه را میشه که در دکان دوزندگی هم داشته که استفاده بریشه. بله مثال میگیریم فابریکه دوزندگی میخواد که 1000 تا کورتکا یا اینکه مثال هر چیزی که نباشه استحصال بکنه. خب برای همین میتواند توسط سیستم ما چکار بکنه حساب میکنه که برای همین 1000 تا چند قدر متریال در کار کدام سویتی متریال در کار و چند قدر زماک در کار یا چند قدر نپلنیتل در کار همه را حساب میکنه. هم نرخی سیبستومستی همون محصولات میبره هم میگه که برای شما چند سوم لازم میشه که همین 1000 تا کورکا را چکار بکنین مثال استحصال بکنین و برای شما همین چند پول تمام میشه. بعد میتواند که مثال درباره همون باز یعنی فایده خودش میمونه و باز نرخ فروش هم میبره. بهترین سوال نوبتی این است که میدونیم که ما شما وقت از همه قیمت هستن. بله مثلا شخصیتایی هستن که مثال گپ وقتشون نمیرسه برای یک مثال سمیه خود اویلای خود یا که اون کار و فعالیت دیگه فقط بیزنس تا باندن در همون سوای خودشون شما میتونید که همین واسطه همین برنامه مثال سیستمی که برنامه سازی کنین هم وقت همون برادر کمک مثال گپ چیکار کنین وقت بتینشه وقت جدا شواشه و نمیتونم مثال گپ فقط هم زگروجونی دامو برنامه همه وقت صاحب کارو در همین درنی کار بند موندگیان. بله اکثریت حاضر در همین تجارت کارو به نهایت پرابلمای بزرگ همیه نه به خاطری که خوب به هیچی نمیرسه میخواد اون تجارت دیگر بکنه میخواد کم تا چخیری گفتن که مثال یک قطعی
наздикош вақтша бигзарона наметона. хуб бале ами системае ки мо мегузорем инсона хеле хеле аҳами даруни кор чи берун меёра, хеле осонӣ меёра. ҳозир соҳибкорони муваффақ ай худмон дар Россия ва дар тамоми гӯшаҳои дунёда бисёр шидагиай не ки ҳамира бояд ки айхичон дур бикунад ки худаш дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, тиҷораташ дар Россия, ё ки дар Дубай зиндагӣ мекунад, тиҷораташ дар Тоҷикистон ай, ё дар Тоҷикистон ай, мисол ҳар ҷойда ки набошад, мисол ай ҳамуҷа бехудаш тиҷораташ мера. бале чӣ хубӣ дора барои бизнесмен? Масалан, шумо гуфтем ки дар Тоҷикистон боша, аввал мебиёя инҷа ҳамаро омода мекуна, мувофиқи ҳамин барномасозии шумо ҷобаҷо мекуна ва метавонад ки биравад дар ки ҷое ки зиндагӣ кунад. Автоматизация гуфта, система гуфта, вай худаш намеяд барои мо хизматрасонӣ намекунад. Вайам заҳмат дора ки ҳамаро ба тартиб гузоштан. Масалан, агар ки барномасозӣ кард, худаш дар бизнесиш дар Тоҷикистон ё масалан дар Россия, худаш дар Дубай истироҳат кардеста, метавонад ки ҳамун бегаҳ мисоли ки и ҳар моҳа мешавад мисол отчет учет ҳисобот ё ки ҳамарӯза. Вақте ки автоматизация мекунем, полни ҳамун бизнесе дар чорчӯбаи ҳамин автоматизация дохил ки мекунем, вай ҳамарӯза ҳар соат ёе ки ҳамин клиент вақте ки маҳсулотчо ай дуконаш мехара, ҳамун метавонад бубина ки ҳамин чанд сум фурӯхтакиш чанд сум ҳамин мисол чикор кард даромад чи намераса ҳамин чиза мебинад. Метавонад охири моҳда чӣ қадар фоида кард, чӣ қадар зарар кард, чӣ қадар расход кард, ҳамаи ҳамира ҳатто ина мисол гап як мисол шумода мебиёрам. Мақсад ман дар ҳамин чорчӯбаи ҳамин барнома система барномагузорӣ кардам. Ман дидестам ки мақсад борои ман ҳамаш ҷобаҷояй, лекин мебиём баъди чанд қапас дар барнома нишон додеста ки дар система нишон додеста ки ҳамин қачиз камбутияи ҳамин қачиз намераса, масалан ҳамаша ҷобаҷо мекунам, аммо мебинем ки ҳамин ҷа нест, яъне ки дуздидиян. уша чӣ хеба мефаҳмам ман. Вақте ки автоматизация кард, худа ай тиҷорат дур кард, маънеро надорад ки тамом вай кор кардан мегирад, ё ҳечка борша мисол намедозда ё ки камбудӣ намешавад. Бале ин чизо ҳаст. Барои ин вобаста ай хоҳиши ҳамун тиҷораткор бихоҳад мисол дар як моҳ як бор аудит мегзаронад, бихоҳад дар 3 моҳ да як бор, бихоҳад солаш да як бор аудит мегзаронад. Аудитам дар даруни дохили ҳамин барнома? Не, аудит мисол бачаҳои мо мегзаронанд аудит, ё ки агар худаш бихоҳад мо обучение мекунем, мисол ягон масъуле дошта боша, аудита масъулаш гузарондан мегирад, мисол ҳар моҳ аудит мегзаронад, ревизия мекунад ки ҳамиҷа чӣ бале чӣ гап ҳаст. Ва агар ки бихоҳанд ки мо аудит бигзаронем, қатъиён мисол шартнома мекунем, ҳар моҳ боша ё ки ҳар квартал боша ё ки ҳар сол боша, бачаҳои мо рафта чӣ кор мекунанд, аудитшона мегзаронанд. Бародарам лутф фармода бигӯед ки агар дар ҳамин системаи шумо ҳамира ҷорӣ бикунем, ҳамун савдоҳошона ва корборошона налог ҳамёра следид, яъне ки медона уже ки чанд қа савдо кардан. Бисёри тиҷораткоро ҳамин информатсияро ай куҷо мегиранд, ин асос надорад. Ана бародарои азизу арҷуманди ман дидем ки чип барнома будай 1S 1S. Агар ягон чизе ки нафаҳмо боша, шумо дар зери комментария гуфтум ку шумо бинависен, шояд дар барномаҳои оянда айрӯи комментарияи шумо бояд барномаи дига кунем ҷолибтар шавад. Ба ин хотир агар ки нафаҳмида бошӣ боке нест, гӯш кун иншаалло. Агар ки гуфтум ку ман дар видеои гузаштам доим мегӯм ки ҳамин душмани инсон и тарса ай дилтон берун кунен, гӯш бикунен. Такрор модари дониш мегӯяд, гӯш кунен, як вақт як рӯз мешавад ки шумо алҳамдулилло савдогар мешен, тиҷораткор мешен. чӣ хеле гуфтум. Дар охир ман мехоҳам ки як суоли охирина ба шумо тиём, бародари азизу арҷумандам. Ана масал шахсият чандта бизнес дорад. Масалан либоса дорад, у тарафта мисоли гап сухафрукти дорад, ё ки и тарафта масалан мағозаи хӯрокворӣ дорад. ҳамин 3-4 бизнес дорад. метавонад ки дар ҳамин барномаи шумо ҳамира якта бикунад, ҳамин як тиреза, яъне ки як акошка нигаҳ кунад, ҳамаша следит кунад, анализ кунад. новобаста чӣ самтҳои тиҷорат дорад, новобаста дар кадом давлат дорад, ё дар Тоҷикистон дорад, ё дар Турсия дорад, ё ки дар Дубай дорад, ё ки дар Москва дорад, ё ки дар Сибир дорад, фарқ надорад. И
чӣ самти тиҷорат ҳам боша фарқ намекунад. Ҳамаи ҳамира метавонад ки тамоми дороиша чӣ хеле гуфтем тавассути ҳамин барномаи мо дар як ҷо чикор бикунад, ҷамъ бикунад тавассути барнома. Бале. Мисол меорем, дар Москва мағозаи хӯрокворӣ дорад. Дар ҳамуҷа влажит кардагиай 2 миллион. 2 миллион рублей. Бале. Хуб, ё ин ки дар Тоҷикистон мағозаи либосӣ дорад. Бале. Дар уҷа влажит кардагиай 3 миллион. Шуд 5 миллион. Хуб. Дар Новосибирск дорад 5 та магазини дига дорад. Дар Очи 1 миллиони дига мисол. Мешавад 10 миллион. Хуб, ҳамин тиҷораткор ма яқинан ҳамира мегӯм ки аксариятш ки ҳамин хеле тиҷорат дорад бениҳоят саргардонай барои ҳамин. Бениҳоят саргардонай. Хуб, розӣ ҳастае ки мисол баъзе тиҷораткорое ҳастае ки шогирд шидагиана, баъзе шогирдҳое ҳастае ки мисол роҳбар шидагиан. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳамин тиҷораткоро ай ҳамун коргаро чӣ кор кардагиан? Завис мешидагиан, вобаста шидагиан. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки худаш дига наметавонад дига хаста шидагиан, дига гирезон шидагиан тиҷорат. Ҳамуро бовар карда чӣ корш мекунад, чӣ кор намекунад, кора пеш бурдеса дига вобаста шидагиан. Бале. Ба ҳамин хотир ман гуфтам ку пеши гап монда. Агар инсон кадом кореро ки сар накунад, агар дарунаш да даромада худаш агар ҳамуро наомӯзад, ӯ ҳеҷ вақт сардорӣ карда наметавонад. Завис мисал ки мешава аз он нафаре ки дар дарун коргараю, лекин бештар аз ӯ хуб медонад. Чӣ хеле ки шумо гуфтед. Бале, ҳамин масъалаи вобаста шидан ай коргара ҳамин системаи мо 100% ай сари соҳибкор чӣ кор мекунад? Халос мекунад. 100%. Вай дига барои лозим намеояд ки ягон одами таҷрибадора бигирад. Вай дига система кор мекунад. ҳозир нигоҳ кунед, замона тараққӣ шидагиай, дар ҷои инсоно система кор кардестай. Ҳамиам ҳамун хелай. Дар ҷои мисол инсоне ки таҷрубаи чандсола дорад, дар ҷои дига чӣ кор мекунад? Система кор мекунад. Бале. Ба ҳамун хотир мумкин ки баъзе тиҷораткорое ҳастае ки ҳамин барномае ки мо гуфтем, ҳамин автоматизатсияе ки мо гуфтем бениҳоят барои он мушкил битовад. Бениҳоят мушкил битовад. Баъд бигӯяд ки мисол ҳамин рӯи қатӣ рафтеса, майда рафтан бигирам. Дарди сари дига нагирем. Неки баъзе масъалаҳои ҷолибе ки бояд ки ҳамин мо мегуфтем дар бораи ҳамин система, бисёри чизоро нагуфтем, не? Ана ки ба ҳамин хотир шумо дарсҳо ҳам метиҳед, ҳамин хеле аст? Бале. Бо воситаи онлайнӣ. Бале. Мақсад шумо қарор доред дар Москва, як нафар қарор дорад худи Новосибирскда ё ки дар Тоҷикистон, шумо метавонед ки бо воситаи ҳамин дарси онлайнӣ битиҳед. Бале. Вақте ки агар соҳибкор бихоҳад ки бештар бифаҳмад, курсҳои алоҳидагӣ мегзаронем, бихоҳанд агар рӯбарӯ мегзаронем, бихоҳанд онлайнӣ мегзаронем, бояд ки ҳеҷ вақт ҳамира мушкил қин нашуморам. Бале. Тамоми ҳамин мушкилию қиние ки ҳозир дар ҳамин тиҷоратчон ҳаст, ҳамура чӣ кор бикунанд? Дар калаи мо бупартояни мода бовар бикунанд. Мо ҳамира ҳал карда метем шо. Система гузорӣ мекунед? Осон мекунед. Бале. Ҳамин ай насб кардани таҷҳизот то тамоми маҳсулота дар система ҷо кардан ё ки мисол падклуч чӣ хеле русон мегӯяд? Падклуч мекунем, дар дастш метем. Яъне ки ҳама фундамент мегирем. Бале, падклуч карда дар дастш метем. Вай дигар чӣ кор мекунад баъди вай? Дига фақат мегира ай ҳамун дар куҷое ки боша мисол истироҳатда, ай хонада, ай саҳар ай хобш мехеза, мегира ҳуй мекунад, фақат мебинад ки ай куҷо чанд сум савдо шид, чӣ хел шид, чӣ хел нашид. Бале, мешавад. Саломат бошем. Бори дигар хуш омадед бародари азиз. Хай, шуморо дар худо меспорем. Ҳар як чизе ки намефаҳмед, инаме рӯи экран дар рақамҳои бародарҷон ҳастад, WhatsApp-ош метавонед ки ба ҳазур муроҷиат кунед. Бародарам Иззатулло дар хизмати шумо ҳай ва барои дастгириётон ташаккури зиёд.
инсон бекамбутӣ намешавад. дар рафти барнома ягон сухан, ягон рафтор ноҷо боша. аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳам. бор дигар мегӯям ки барои дастгириётон ташаккури зиёд. худованд тантон сиҳат боша, сартон дард накуна. ҳар ҷое ки бошен аллоҳ мушкили ҳамаи мо шуморо бартараф бикуна. хулас шуморо дар худо меспорам то барномаҳои оянд. ҳар чизе ки намефаҳмед иншоалло бори дигар мегӯям дар зери комментария бинависен. дар амони худо бошен. Тансияту хона обод бошен. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.